Dari mana? Rumah. Lu dangdut sana. Lagi puyeng nggak punya duit. Dangdut. Temenin gua lagi kan parkir tuh. Lumayan tuh 2, 3, 4, 5 motor. Nah iya. Ini udah keluar 3 biji, 12.000. Lumayan bagi 2. 40 60. Main bang kopi ya. Iya lu 40 gua 60. Gila. Lumayan. Lu ambil botol buat apaan? Nangkap tuyul tadi gua. Tuyul. Parkir cuma 12.000. Ini gua merah tuyul. Percaya aja gitu-gituan lu. Percaya sih kagak, kalau gua percaya mursid. Mursid. Tuyul percayain. Ya tumben amat ini rame amat ini. Cang. Bang, Bisa deh. dari mana, Bang? Ini pada ngobrolin apaan lu? Dangdut. Ini merah tuyul. Waduh Tuyul. urusan. Bisa deh kalau kagak aja segala. Baru mau, Ji. belum miara, baru nangkap. Saya orang baru Lemes mau. punya mulut. Ini orkes ada di mana nih tuh?